دگل کو اونسا زیر هفته بوری خو آماده کرد جبو پنگاوه که او جه 1610 دلاران چو سر 1680 دلاران جی دست پیکا به هفته دل ترکیه زیر نرخ خو کم کرد و 1 گرم زیر داکت حتی 955 لیره یعنی 19 دلار و 42 سنتان لگل کو دلار هر بلند بجی کمبونا نرخ زیر د بازار ده ریل بر ندیاریه که ود که او دبسه دما مترسیه لسر درونی اجواکا Türkiye. Yani Fed'in faiz arttırmasından kaynaklı olarak ji ber ku Fedê faiz bilindkirin bala civakê jî çû ser dolar. Peyekê jî kir ku onsa zêr sistir bibe. Bêguman piştî ku Fed biryara faîzê rawastîne, wê dîsa herkes berê xwe bide zêr. Ji ber ku zêr qada herî bi ewle ye. Li gorî berê rewşa civakê ne baş e û nikare zêr bikire, loma ya rastî em jî li aliyekê dixwazin ku bihayê zêr zêde bilind nebe, da karibin zêdetir firotinê bikin. altın olarak değerlendiren insanlar var. لگوری شیروکار زیرانجی د سردمین ندیار یکیم بونا بوهای زیران ده دوی ولاتی نترسن و وکشن آلیه کی حتی زیر جاره گدن خود ده هف به بوچونا شیروکاران زیر هرچ قاز بکوژی لهمبر بلندنا دولار و روژک پره بهای زیر جاره گدن بگیجه و قوناغا هری جورکو بری پالا خدا بویه Doların yükselip altının düşmesinin en büyük sebebi tabii کمبونا نرخ زیر به باوریا من جبر کمبونا داخوازا کرینا زیره جبر کو دلار بلند به لی زیر لخوا کم دکه او یک جی دناوا کریاران در ریل برمترسیه که ودکه یعنی باوریا کریاران دشکه جی زیر جبر کو لهمبر دلار هر دچه کم دبه هنگی کرینا زیر جی کم دبه دما کرینا زیر کم دبه او یک جی باندوریل بازار edike مخابن olacağını tam kestiremedikleri için د بازار ترکیه ده حتی نها کم هاتی دیتن کو دما دلار نرخ خو زیده دکه لبرانبر وی زیر لخو کم بکه حتی دما کو بهای زیر داد کد هر کسی بری خود دا زیر فروشان و زیر دکرین لیجبر روش آبوریا ترکیه نباش بلند بونا هلاوسانه و نبونا پریان یا دبریکا ولاتیان ده و جبر شرط و مرجین گران ین جیانا روژانه کس وک بری ناچه و زیران ناکره اف جی دبه حنجه دکدن جبو کتنا نرخی زیر به تایبت جی پشتی بریارین فده ین درباره فایزانده Azat Altun Kurdistan 24 İstanbul